mbanje kubipfuriza umwaka mushasha w'2024. Imana izobane namwe muzohahe muronke. Aka kanya makuru akomeye cyane yeje kudushikirana amakuru ateye ubwoba. Reka nsubire rero ndagwe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Nizere ko waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyo ndagusoma nuko musi video rabanditse ijambo sabone pyonde ko uracobona rakazujya naho nyine pyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Aka kanya makuru akomeye cyane aje kudushikira turayafatira ku ngingo nkuru. Umukuru w'igihugu ca Congo Felix Antoine Tshisekedi ahawe gasopo n'igisirikare c'u Rwanda RDF. Umuvugizi wungirije nanone Simone ajeje gushikiriza ijambo rikomeye cyane. Muze kunyemerera tubibashitse ko mu buryo bw'idonido. Perezida Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi nawe nyene mu nyuma z'uko ajeje imisi itari mike yibonekeza mu majambo akomeye cyane ku gihugu c'u Rwanda aho yagereza ico gihugu kuba nanone kirera abicanye. Perezida Evariste Ndayishimiye yemanze kandi yemeza yuko ico gihugu c'u Rwanda cahaye indaro umugwi Red Tabara ugwanya leta y'u Burundi. Perezida Felix Antoine Tshisekedi ahejeje kugerana ikiyago na Perezida Evariste Ndayishimiye ku telefone ngendanwa. Na makuru avuye mu biro vy'umukuru w'igihugu y'ibanga. Muze kunyemerera tuze kuyabashitsa ko mu buryo bw'idonido. Muze kunyemerera dutangurire ku ijambo rikomeye cyane umuvugizi wungirije Lieutenant Colonel Simone ajeje gushikiriza nanone amakuru akomeye cyane ajeje kudushikirana amakuru aganuka ku rugamba rukomeye cyane rugiye kuduhuza n'igisirikare c'u Rwanda n'igisirikare ca FARDC. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira arateye ubwoba. Mbere yuko tubashitsa ko ayo makuru twabateguriye, reka tubanze tubabwire yuko ibihugu vyombi vyiteguriye urugamba. Ese koko nkuko Felix Antoine Tshisekedi yajeje gushikiriza yuko niyo togwa azotuma perezida w'igihugu c'u Rwanda ahunga ntarare nanone aho yahora arara ahubwo akarara mu mashamba. Biraboneka yuko Felix Antoine Tshisekedi ari wewe nyene yoba agiye kuja mu mashamba. Ivyo bigashikirizwa bivanye n'amajambo akomeye cyane umuvugizi muri leta y'u Rwanda ashikirije. Reka rero tubanze dutangurire kuri uyo musirikare akomeye cyane muri ico gihugu twumviriza ijambo rikomeye cyane amenyesheje mu nyuma turi buze kugaruka kuri ayo makuru nandi twabateguriye. Perezida Evariste Ndayishimiye ajeje kwemerera yuko nanone azobandanya ibikorwa bitandukanye vyo kwagereza ico gihugu c'u Rwanda ibikorwa bitandukanye. Perezida Evariste Ndayishimiye mu kiyago agiranye na mugenzi we wa Kongo bemeje ibintu bikomeye cyane navyo nyene tujyaho tuze kugarukako. Igihugu c'u Burundi kigiye guhura n'ibibazo bikomeye cyane, ariko nanone turizeye yuko igihugu cacu c'u Burundi gifise igisirikare gikomeye cyane. Birashoboka yuko twotsinda uru rugamba. Gusa nanone abahinga bihweza ivya politiki nga mu gihugu c'u Burundi bemeza yuko bigoye cyane bivanye no kuba bamwe mu basirikare badashigikiye umugambi wa nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Boba nanone intwazanga umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Buze kunyemera ayo makuru yose tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido. Perezida Evariste Ndayishimiye yemereye Tshisekedi gukorana n'umugwi nanone witwaje ibigwanisho wa FDLR. Ayo makuru gusa atavyemezo turaronka. Na makuru dukuye mu biro vy'umukuru w'igihugu, ariko nanone amenyesha makuru bacu bakiri ko bararondera kugira ngo turonke umuco kuri vyo. Turaza kuyabashitsa ko mu buryo bw'idonido. Nashaka kurema umutima abashobora kuba barahungabanyijwe n'amagambo si ubwa mbere avugwa yavuzwe na kera turi mu ntambara yo kubohora igihugu, ariko ntibyatubujije kugira ku ntego yo kugira igihugu gitekanye. Mukomeze kubivuga yuko bamukerarugendo mugenzi wanjye yabivuze, bamukerarugendo baraza abantu baridagadura, byageze naho igihugu kivuga ngo abantu bajye baryama kare kubera ko hari umutekano usesuye. Ntibagire rero ikibahungabanya, batuze abafite iyo migambi ishingiye no kuri nshatse navuga kuri FDLR ibitekerezo bari bafite mbere n'icyo bafite uyu munsi kuba twarabatsinze kera. Ubu dufite ubushobozi, dufite imbaraga, natwe tugenda dukura abana bacu bigishijwe gukunda igihugu ntacyo bazadutwara. So nashaka kubwira abanyarwanda yuko RDF igihagaze mu nshingano zayo zo gucunga umutekano w'abanyarwanda n'ibyaha, kandi tuzakomeza
kubikora ko tubifitiye ubushake. Ari nayo mpamvu kugira ngo abaturage badufitiye icyizere bakaba baduha amanota ari hejuru ya 90 ya 90 arenga. Akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yavuze ko ubwo gihe yaganiraga n'abasirikare, icyo gihe twari twitwaga RPA, avuga ati ingabo zacu nizo zizaba umusingi w'iterambere ry'igihugu cyacu, ndetse ibi byiza bizaba muri iki gihugu ingabo zacu zizabigiramo uruhare. Kuba rero uyu munsi yaraduhaye ubutumwa nyakubahwa perezida ashima ibikorwa ingabo zakoze, kuri twebwe ni ishema rikomeye cyane, kuko gutumwa ni kimwe ariko no gukora ibyo watumwe ni ikindi. Kuba uyu munsi hari umutekano nuko ushingiye kuba twarashoboye kumvira amabwiriza n'intumbero n'icyerekezo umugaba w'ikirenga yatanze ku nzego z'umutekano ndetse na RDF irimo. Ku nzego z'umutekano, mbere yuko dukomeza, bambwiye ko umuvugizi wa polisi y'igihugu akaba ari ACP Boniface Rutikanga nawe ari kumwe natwe. Umugoroba mwiza, umwaka mushya. Umwaka mushya kuri twese. Murakoze cyane. Narimo mbaza Lieutenant Colonel Kabera ku bijyanye n'ubutumwa umugaba mukuru w'ikirenga akaba na nyakubahwa perezida wa repubulika yabagejejeho ingabo ndetse n'izindi nzego z'umutekano, polisi y'igihugu nayo irimo. Uyu ni ubutumwa bw'ihumure, mwumva ko mu by'ukuri mubanye n'umugaba mukuru umunsi ku wundi? Urakoze cyane. Ni ubutumwa mu by'ukuri bwongera imbaraga n'imbaduko mu mikorere, kuko nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, mushingiye ku ijambo rya nyakubahwa perezida yavuze icyo gihe muri za 92, umutekano niryo shingiro rya buri kimwe cyose. Kuba uyu munsi twicanga tukaganira, abantu bahura bagasabana, abashoramari bagashora imari mu gihugu, ba mukerarugendo bagasura igihugu, n'ibindi bikorwa byinshi byose bigakorwa nuko hari umutekano ucunzwe neza imbere mu gihugu ndetse no ku mipaka yawo. Iyo rero habaye ijambo nka ririya, byongera kugaragaza ko mu by'ukuri nk'uko umugaba w'ikirenga yabivuze, yatanze umurongo, buri muntu wese mu nshingano ze yisanze akora inshingano ze neza. Ubwo rero mu by'ukuri bihita bigaragaza ko turi mu murongo mwiza, cyane cyane dushingiye ku murongo nawe umuyobozi umugaba mukuru w'ikirenga yatanze. Bityo rero tukaba turi mu nzira imwe yo guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Birumvikana. Dukomeze kubana hano. Muri n'ubutumwa inzego za gisivile nazo zasomye, abanyamakuru barebye, bari mu bantu batangaje banabigarukaho. Wowe iyo usomye ubutumwa nturi muri zino nzego nk'umunyamakuru, ni iki wakuyemo? Rakoze, harimo ibintu bitatu navanyemo. Hari ukubibutsa inshingano bafite z'umutekano n'umudendezo ko bari mu nshingano bagomba kubyuzuza, ariko kandi harimo no gushimira imiryango iba yarabuze ababo bitewe n'ibikorwa byo kurinda amahoro n'umutekano by'igihugu. Abo nabo baba bagomba kwibukwamo, kuko bana b'u Rwanda baba baratakaje ubuzima, byanga bikunda ari ikintu kinini baba bifitiye igihugu, ariko kandi bikanatanga n'icyizere cy'ejo hazaza, kereka ishoramari n'abashoramari muri rusange ko umutekano inzego ziwurimo iyo zibutswa bitanga garanti cyangwa se bitanga icyizere cy'ubukungu bufite umutekano ubushyigikiye. Birumvikana. Ariko n'ubutumwa umukuru w'igihugu yageneye
ingabo, polisi ndetse n'izindi nzego z'umutekano. Ariko umwaka wa 2023 ni umwaka nanone waranzwe n'ibibazo by'umutekano mu karere turimo, by'umwihariko mu burengerazuba bw'igihugu, aho hari n'uduce tw'igihugu cyacu no kugeza ubu ngubu abantu bibaza uko bimeze bitewe n'uko mu baturanyi umutekano utameze neza, kandi iyo urugo rw'umuturanyi rurimo gushya nyine ugomba kumenya nawe uko wigengesera ndetse no kurinda urwawe. Hari impungenge abantu bagize, ariko byaje kugera igihe runaka umukuru w'igihugu mu minsi yashize yaganiriye n'itangazamakuru, bamubaza ibibazo abaturage basanzwe bibaza, ndetse abaturage ba hafi, abanyarwanda ndetse n'abantu bakure bibaza. Muri yabivugaga nk'abashoramari n'abandi bantu bakunda u Rwanda bibaza ku mutekano warwo. Icyo gihe umukuru w'igihugu afite igisubizo yatanze ku bijyanye n'umutekano w'iki gihugu ndetse n'ihumure yatanze. Reka tumukurikire. Ndabona harimo akabazo ka tekinike, ariko mu magambo make, mu ijambo ry'umukuru w'igihugu yatangaga ihumure ko ibibazo biri mu baturanyi byahungabanyije umutekano w'abanyarwanda ndetse binatera impungenge bamwe. Umukuru w'igihugu yavuze ko abanyarwanda bagomba gusinzira bakaryama. Aka kanya nk'umuvugizi w'ingabo, muri aka kanya n'abanyarwanda baturebye ibyabaye byose muri uno mwaka, wenda mugaruka no ku butumwa bw'umukuru w'igihugu, iryo humure abantu barigira, uwo mutuzo abantu bawugira, basinzira bakarota. Urakoze cyane. Nibyo, abaturage bacu, abanyarwanda muri rusange aho bari hose, buriya hari ibintu ushobora gufataho umwanzuro ushingiye no kubyibona. Niba hari abantu bakunze kugenda mu bice bya Rubavu muri weekend, barabibona uburyo abantu bisanzuye. Navuga ko umutekano mu gihugu hose umeze neza. Ikindi cya kabiri, kuwa tubanjirije yavuze yuko ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere cyahaye RDF amanota angana na 60. Inzego z'umutekano muri rusange, icyizere abaturage bafite inzego z'umutekano, icyizere abaturage bafitiye inzego z'umutekano ku rwego rwa 93 n'ibice 63. Icyo ni icyizere gifatika kigaragaza yuko abaturage, ingabo z'u Rwanda zifite inshingano kandi zishyira inshingano zazo mu bikorwa. Itegeko nshinga riha RDF, ingabo z'u Rwanda, inshingano zitandukanye. Muri zo harimo gucunga umutekano n'ubusugire bw'abanyarwanda. Ibyo ntiturabitezukaho kuva twabohora kino gihugu kugeza uyu munsi, imyaka ibaye 30. Imyaka ibaye 30. Iyo nshingano turayitezukaho, kandi navuga yuko tutateze no gukoza isoni abanyarwanda. Intego turayifite yo gucunga umutekano w'igihugu, ubushake turabufite, n'imbaraga turazifite. Nongere nkwibutse gatoya yuko abari muri icyo gihugu cya Kongo, nibaza ko ariko umukuru w'igihugu yanavuze, ni abantu bashize bakoze ibara muri iki gihugu, bakoze jenoside, barambuka bajya muri Kongo, babafata neza, babayo, ni bamwe mu mitwe ihungabanya umutekano muri Kongo. Ariko nashaka kubabwira yuko ari abantu twarwanye nabo, twarabatsinze, bahungira mu kindi gihugu. Nubwo bahora bifuza guteza umutekano muke igihugu, navuga yuko umuntu yabagira inama ko nta mahirwe babifitemo, kuko abo barwanye nabo baracyahari. Wa mugambi wo kurinda ubusugire n'umutekano w'igihugu turacyawufite. Nshingiye kuri ibyo ngibyo, nabwira abanyarwanda ngo batuze kandi batekane, nk'uko umukuru w'igihugu yabahaye icyizere
natwe dufitiye icyizere mukuru w'igihugu n'inshingano duhaye tuzikora nk'uko yadutumye. Ubwo ni ya mvugo ko uwagutsinze ntaho yagiye. None uvuze ukomoje kuba size bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ubwo ni FDLR uvuga n'indi mitwe bahuje umugambi, ariko hari n'imvugo z'abayobozi ba Kongo yaba mu nzego za politiki ndetse n'iza gisirikare bahora bavuga ngo tuzatera u Rwanda tuzarugira intara ya 26 na 7 ya Kongo. Imvugo nk'izo ngizo zirimo threat cyangwa se gutera ubwoba. Amagambo nk'ayo ngayo nk'umuvugizi wungirije w'ingabo, umusivile, umuturage usanzwe, hari uburemera yafatana. Aka kanya ni iki mwamubwira ko iyi 2023 tuvuyemo y'imvugo nk'izo ngizo, umutekano we tugiye gutangira 2024 urinzwe mu by'ukuri, ko nta kintu agomba kwikanga? Murakoze cyane. Nk'uko bivuze hariya hakurya mu gihugu cya Kongo, abayobozi baho batandukanye basanzwe bavuga imvugo itera ubwoba igihugu cy'u Rwanda. Ariko nongere ngaruke ku byo navuze mbere yuko igihugu cy'u Rwanda kirinzwe, dufite inshingano zo gucunga umutekano w'abaturage bose. Cya kabiri, ibyo twanyuzemo ntabwo turabo gukangika, twifitiye icyizere cyo kurinda umutekano w'abaturage. Nkababwira nti nibasinzire batekane. Nibyo hakurya barabiba urwangano kandi rufite aho ruhuriye n'amateka y'iki gihugu, kuko abasize bakoze jenoside mu Rwanda iyo ngengabitekerezo barayambukanye bayigisha abana babo, n'uyu munsi baracyafite iyo ngengabitekerezo. Politiki yo kugaruka gutandukanya abanyarwanda nta mahirwe ifite. Sintekereza yuko hari umunyarwanda ushobora kwakira ibyo ngibyo ngo abifate nk'iby'agaciro, cyane cyane ko nta mumaro bifite. Ikindi cya kabiri nuko nta na gahunda bafite ifatika, uretse gutekereza kuza gukora jenoside nta yindi gahunda bafite ifatika. Umuntu udafite intego ntabwo yagutera ubwoba. Twe dufite intego yo kurinda umutekano w'abaturage, dufite intego yo gufatanya n'abaturage mu iterambere ry'igihugu, ndetse ntabwo tugarukira ku mutekano w'abaturage no kurinda imbibi z'u Rwanda, ahubwo twinjira no mu buzima busanzwe, tureba umutekano mu buryo bwagutse bw'imibereho y'abaturage. Tureba ko umuturage atuye neza, afite abana bafite aho bashobora kwigira, ibikorwa remezo biri hafi yiwe. Rero nashaka kurema umutima abashobora kuba barahungabanyijwe amagambo si ubwa mbere avugwa, yavuzwe na kera turi mu ntambara yo kubohora igihugu, ariko ntibyatubujije kugera ku ntego yo kugira igihugu gitekanye. Mwakomeje kubivuga yuko ba mukerarugendo, mugenzi wanjye yabivuze, ba mukerarugendo baraza, abantu baridagadura, byageze naho igihugu kivuga ngo abantu bajye baryama kare kubera ko hari umutekano usesuye. Ntibagire rero ikibahungabanya, nibatuze. Abafite iyo migambi shingiye no kuri nshatse navuga kuri FDLR, ibitekerezo bari bafite mbere n'icyo bafite uyu munsi, kuba twarabatsinze kera. Ubu dufite ubushobozi, dufite imbaraga, natwe tugenda dukura abana bacu bigishijwe gukunda igihugu, ntacyo bazadutwara. So nashaka kubwira abanyarwanda yuko RDF igihagaze mu nshingano zayo zo gucunga umutekano w'abanyarwanda n'ibyabo, kandi tuzakomeza kubikora kuko tubifitiye ubushake. Ari nayo mpamvu ngira ngo abaturage badufitiye icyizere bakaba baduha amanota ari hejuru ya 90 arenga. Kandi nongera kuvuga ngo abaturage bakomeze bakora ibikorwa basanzwe bakora. Abahinga ni bahinge, abacuruza ni bacuruze, abubaka ni bubake, kuko natwe ubu turi mu rwego ku rwego rwo gufatanya n'abaturage mu kubaka igihugu. Mu kubaka igihugu tuvuga iki? RDF ifite inshingano
zo kubakira abatishoboye buri mwaka. Ibyo turabikora kubera ko dutekereza umutekano urenze kuko umuntu nta cyamuhungabanyije ariko akeneye kurya no kunywa no kubona haryama no kubona amashuri y'abana. Buri mwaka rero turabikora. Natanga urugero rufatika muri uyu mwaka turimo wa 2023 abantu bo mu mudugudu wa Rugerero Musanze yego bavugira ngo abo ngabo bubakiwe amazu, imidugudu y'icyitegererezo, imiryango itishoboye igera ku 120 batuzwa mu mazu. Abo harimo abari barasizwe nta mazu bafite mu gihe cy'ibiza, ngira ngo murabizi cyane. Abo harimo abantu bari badafite ubushobozi bwo kwibakira n'abandi. Si ibyo gusa, bubakirwa amashuri y'abana, ibibuga bya basket na volleyball, bubakirwa isoko, bubakirwa agakiriro, bahabwa n'imirima bashobora guhingamo. Ibyo bikorwa rero tugenda tugeraho byonyine bigomba kurema icyizere mu Banyarwanda, tukababwira ngo nibahumure, turahari nk'ingabo z'u Rwanda kandi umugambi uracyari wa wundi wo kubungabunga umutekano no gufatanya nabo mu iterambere ry'igihugu. Birumvikana so kubungabunga umutekano gusa, ariko bimwe mu byo ugarutseho harimo no kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu no kwita ku mibereho myiza ya wa muturage muri nzira umutekano. Ariko nk'uko nabivugaga mu kanya, ugarutse kuri zimwe mu nshingano n'akazi kakozwe, ariko tukiri muri uwo murongo wo gutanga ihumure ku Banyarwanda, reka twumve umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, akaba n'umugaba w'ikirenga wa RDF, ijambo yavugaga mu kiganiro n'itangazamakuru hashize amezi make, ahumuriza Abanyarwanda ku bijyanye n'umutekano wabo. Ibyo